Danas, kao i dugi niz godina, okupili smo se da se poklonimo šenima jednog od najvećih junaka Crne Gore, Krsta Zrna Zrnovog Popovića. Čovjeka koji je nosio Crnu Goru, čast i istinu i slavno ime svoje porodice kroz čitav svoj život. Slavno je živio i junački poginuo. Kao posljednji izdanak kraljevske Crne Gore, koja je sebe viđela kao slobodnu, kao nezavisnu i kao gordu Crnu Goru koja je nastavljala tradiciju slavnih predaka, mitropolita i vladara od svetog Vladimira Dukljanskog preko Vojslavljevića, Balšića, Crnojevića i Petrovića. Tako, jedan od bitnih činilaca u tom nizu istorijskom je upravo Krsto Zrnov, koji je svojom riječju, svojom istinom i junaštvom zadivio ne samo Crnu Goru, nego svakoga ko je čuo njegov život i njegov životni put. Mi svake godine obilježavamo dan njegove pogibije i svake jubilarne, svake pete u većem broju se okupljamo, ali porodica i svještenstvo Crnogorske crkve i prijatelji i poštovaoci dijela i like Krsta Zrnova svake godine 13. ili 14. marta dolaze da obilježe dan njegove pogibije. Iduće godine 80 godina od pogibije Krsta Zrnova i ta godina će biti jubilarno obilježena sa, naravno i sa akademijom, sa i učešćem i jedinog udruženja koje nosi njegovo ime, a to je Kulturno-umjetničko društvo Krsto Zrnov Popović, koje ove godine slavi 15 godina svog postojanja. I ne smijemo zaboraviti svoje junake i svoje pretke da bi znali kojim putem treba da idemo i da koračamo. Neka Gospod Bog podari pokoj Krstu Zrnovu, svim njegovim saborcima, svim borcima za nezavisnu Crnu Goru i za njeno pravo, čast i slobodu. Neka im je vječna pamjat. Vječna pamjat, vječna pamjat.